Itang mamang kayo ne. Ikit na, ditak na yung nasi mo. Tambing na yung kuha na ni nasi, abot na yung ka. Ngayon naman mo ikutang nga, mong bisa ka pa nasi. Nga na, ne. Ikit na siguro. Mag-appetizer ya pa yapumpol. Pa talaga, may kaya doon ng servings, bisaya pa. Abot, mong, magnasi ka. Tang, asnong ka-observant. Ay, ba't bala mo lanin, danumiyamong. Sige. Ay, chiko, mapagalya. Yako na pang mamipi keng malana. These people, they are watchful. They are sensitive. They are awake. Atin naman nung sisikat ngayon itang ausandang woke ngara. You are woke, potang mulat ka, karing bagay-bagay mga palyari. King bansa mo, king baryo mo, king yato mo. Halimbawa ngayon po, nino rin taong mulat. Ay, kuburing pisabyan ng politika. Uling mapali ang pisasabyan yan. Pero in taong mulat, mamasaya naman, manigaral yan naman, mag-research yan naman. Hanggang nano kang kule, buring tukyan, king eleksyon. Ang importante, dapat biyasa ka naman manuri. Suriin mo. Kasalanan mo na mo nung ignorante ka kayong panahon na ini. Bakit? Nano po kanong pamialiwaning innocence kayong ignorance. Innocence is not knowing the things that you should not know at the moment. Okay mo, expect mo maringing 3 years old, balo na yung pisasabyang politika. Alina, uling 3 years old ya mo yung pigagap na piyalong. Pero nung 40 na ka, 50 na ka, mo pabalo yung pisasabyan, ignorance nga us kanyan. Not knowing the things that you should already know by now. Kasalanan mo na mo nung hanggang ini, ignorante ka pa, uling nung ating kang cellphone. Ganaganang bagi, akit mo keng Google miya mo, ikutang me, hanggang na anong kutang pakibatana. It's not about finding answers anymore. Kanita, wari po, encyclopedia la pang bukla mo. Mag-research ka pang mga kapalalibro. Metong yan kutang mo, what is vertebrate? Gamo mo, kabaragbaglan librong kwanan mo. Ngini ali, type memo. And you will already find the answer. It is not finding the answer anymore. It is asking the right question. Gustuin kutang nga kukutang mo. Kasi imbalang pakibat, akit mo. But are you asking the right question? Keng pamanyurita mo, keng panahon na iti, keng malyayari keng bansata mo, hanggang nano kang kule, political affiliation, learn to research, be watchful, to stay awake, woke kara. Ating metong kwento, nga naning metong teacher, karen kayang estudyante. Makanano mo abalo nga na, that ating pandata nga bukas. Di kayo po balo yo, na ating pandata nga bukas? Kadalasan po atang pisasabyan end of the world, po atang alimbawa, bibilog yan year 2000, as nang karakalmeni wala king end of the world. Tutugigan yan, numabiya ko pa, year 3000 siguro. Pisabyan na naman yan. Every time na mo, pisasabyan ng end of the world, po atang manakit tamong kakaiba, king o kaya mga palyari, anti ganyan, may makbong na yan naman yung pinatubo. Sus! Malyari, end of the world na yata. How do we know that we still have tomorrow? Nga naning metong estudyante. Ay, kasi po nga na, benging ini, buri na sabihan nung ating bengi, ating bukas. Talaga? Nga naning teacher. Opo nga na. Ay, metong nga na. Intanda po nga na ating bukas, yapin itang uling aldoldo naman, kay milabas sa panahon, sislaging aldo. Sislaging aldo, istong habak. Nyaburin sabihan, bukas po ating pansumlagay aldo, nga na. Talaga? Nga na ng teacher. Hiwain tin dyan, nga na.
Asigurado mo mong ating bukas nga na potang migdesisyon na kong emibyebye kindalumdum. Nga na. Potang pinili mo ng emibyebye kindalumdum, kanitame pa asigurado yung bukas. Nga na. Therefore, the future is something you control at the present. The future is formed and shaped by the present moment. Nung nanong gagawan mong ini. Most things in life don't just happen without warning. Signs usually predict events. Kalupan na namo po ning pandemya. Sasabyan da, kabod niya mo pumilyari, kabod niya di natangara, tutoy ta, ali. Nung mamasa kayo, atinang pattern, kareng aliwaliw ang bansa, atinang pattern na signs na datang tamo kayang puntong yan. Pero, aliwata pigagap kimbye. One way of being watchful is living the present moment. Ating writer sinabi nga na, he who neglects the present moment, throws away all he has. He who neglects the present moment, throws away all he has. Potangin mo baloy ngatin ka. Potangin mo baloy mibiyeke ka. Potangin mo baloy grasyang tinggap mo. Ngeni, kayang kasalukuan na yan, itatanggapan mo. You are throwing away all you have. Bakit? Uling nung mo baloy ngatin ka, mo hakiting kabalduganan yan keka. Nung mo baloy ngatin ka ngeni, simply, mo hakakit maulag ka keka yan. Kasi, dahil bagay maulag ka keka, panemo lang, you will always appreciate them. Uling maulagala keka. Kalupad dala rin tao. Tao. Retang tao ngayon mo si kaso kimbye mo, mekad, ila retang akakit mo aldoldo, pero alalang hanapin ng galuguran na pari yung seminar, ala kang kwenta kimbye ko. Potang may asopan, ala kang kwenta kimbye ko. Retang tao nga lang kwenta kimbye mo. Ating manganta, o tabalo. Ating taong alalang nga dapat kimbye mo, o nung ating kang makanya na klaseng tao, mekad, mo baloy ngatin ka. Prospection necessitates introspection. Nanong ating kang grasya ngeni, kingaldong iti. In taong adbyento, balo na yung grasya ngatin niya, king kasalukuyan. Kutang, nung deng leader, king kasalukuyan, alalang pangarap para kindaratang, makanano mo nga sabing, we will have a bright future ahead of us. Mo sabi ta, nung deng tao ngeni, alalang pakyalam king daratang nga panahon, mo sabing in daratang nga panahon, it will be a bright future. Why? Because dreams for the future are shaped by the conditions of the present moment. Makanya niya ka-importante ing panahon na ini. Lalawe tamo king milabas, lalawe ta king daratang, pero maulagaya yung ngeni. Uling king ngeni, karin yung pamagsadya. Ating nga manong Latin, nga na, Amat Victoria Curam. English, victory loves preparation. Preparation guarantees success. Nga na.
Panwalan niyo po ita? Potamig sadya ka, sigurado ka managumpe? Ako, panwalan ko ita. Nya, aliwa ba yan yung sangka nung bakit papagaral tala rin anak tamo hanggang as ng kasakit? Uling sa sadya tala kindaratang. Andiyan rugong maniltila na kangasin nga raw. Makapag-aral lasa. Bakit? That's the only way we can prepare them for the future. Ang gampang masakit kaya katamo itang ningkay, paborentalang mibagsak, manasakit. Nung itamo mo, tala buring manasakit. Kaluguran tala. Pero bakit pibatan tamo ita? Uli nung dadanasan niyan, dagol lang lampa, makatalakad king sarili ra. This is the only way to prepare them for the future. Uli yan naman balang malyari karela kindaratang masanting. Amat, Victoria, Kuram. Victory loves preparation. Kinde na sana nangyatong yan iking pandemic. Did we prepare ahead of time? King kaya katamong biye. Kaya tang sumangid a biye. Kaya bening Ginoo. Wari, o itayong pangarap tamo po. To be with God. In eternity. Are we preparing for it now? Siguro nung kutanganda kayo, ninong bisa mong tabanwa, magtaskong ang gamat. O, ninong biyasang may biye-biye kaya kayo banwa. Ita, may paisip na kayo. Bakit po nanawaring biye banwa? Di nanda ko pong halimbawa. Last year, iapundan, yung procurator mi, inyang yan ang procurator, kinang wayang lungkulot. At lungkulot kim Florida Blanca. Impya kamatwa karela, Jonel. Tebasan do rin tanaman kin seminaryo, uling mamanurana, pota miragsala rin akasya, kareng kaya kaming buildings. So, mutot dala. So, pilan la pong aldo, mamutot ka rin, tanaman. Inyang mga 2 days, 3 days nung matutod seminaryo, matutod lang mo po kitang auditorium. Ing auditorium mi po, balo na dyan, reng miras na seminaryo kaya kayo, open niya. Kaya tinyang stage kitang harap. Karin la po matutod, uling alano man din seminarista, bakasyon, karin la matutod, mga bilang kahon. Nang kayamok, nang kadaldom. Apansinan ko la, minsan nasisilim, magsadyanong matutod, naos ko lang ako. King College Department, kaya tanuno ka rin ko po makasayin, King College Department, dakala kwarto, yatid-watid ba ng ko, pang ako. Tugi ko ka na ako, karin na ko mo, ating konsulo, ating kong electric pan, mayamok nga ako. May minto naman po, may nusigla. Tinugila ka na ako king building. Dininang ko ang kwarto. Siping-siping na lakano king metong ang kwarto. Tatakot lang po siguro may kakawani. Well-lighted la rin itang kwarto da. Atin lang adwang electric pan. Alang makahingamok. Tsaka ko nalalikwan. Nyamigisik ko nga, bakpaintunan ko lalo po king kwarto. Paintunan ko la, no ka rin la, mibalik la, kaya tangging auditorium. Sabi ko, mibalik ko, kaya ni kasanting yung nabili kaya tang kwarto, masala ka rin, nalangamok nga ako, ating ko pang electric pa, mibalik ko pa kaya ni. Nga nang may kibat, Jonel, among, kaya pusan mapupuput kami po. Mapupuput lang ka king kwarto. And then, bigla ko nga isip, wapi naman. Buong biyeda, pa nilang matutod king open, potangkay, idala mo king kwarto, at tinlapin sulo, tinlaping electric pan, uning makakwarto la, mapupuput la, mas burida itang angin-anginan la. Kaya makanyan mo naman yung malyari kaya katamo banwa. Pag nasanta mo nga ning mirasta ka rin, kaya be tayong Diyos. Saneta na kaya, kaya tang biye kaya beya. Nung dalame banwa, ing meto nga tao nga lang aliwang pigagap kimbiena nung aliwang sarili na, maging masayaya kaya banwa? Will heaven be heaven for him or her? Palagi ako ali. Bakit? Uling eyasan kimbieta.
Nung dalame banwa, ing buong biyena mi biye ang alampakyalab king Diyos. Maging masayaya kaya? King biye kaya bening Diyos? I don't know. E kami sana king biye yan. Potang kay kabud mo niya mo dalaken. Pota kalupa niya yung sinabi ng Junel. Ay, amo. Kaya pusan mapupuput kami. Kakaya mapuput banwa. Potang dala na kaning Diyos ka rin. Depende. Migsadya ka for that life. Amat Victoria Kuram. Victory loves preparation. Advent is a time to widen our scope. Lualas mo yung panlalawe mo kimbye. Aliwa mo yung daratang. Aliwa mo yung milabas. It is a time to retrospect, to do retrospection, to look back, and be grateful karing bagay tinggap mo king milabas. It is also a time to look forward, prospection. Always with the aid of introspection. Ingeni. Ingulaganan ingeni. To be watchful and be prepared. For that, we need a model. Mangailangan tang modelo. At nino yung kaya katang peka matingkad ang modelo? Inino yung peka modelo daring taong Adbento, taong Manaya, taong Doble Vista, nga ng Pope Benedict XVI, the Virgin Mary perfectly embodies the spirit of Advent that consists in listening to God with profound desire to do His will and to serve our neighbor joyfully. Let us allow ourselves to be guided by her so that God, who comes, may find us not closed or distracted, but rather extend a little of His kingdom of love, justice, and peace in each of us. Ingin dumbirhen, yaing peka masanting pialimbawanan ning taong Adbyento. Wari nga na ning Ebanghelyo, potang Pasko, ay potang New Year, and she kept all these things in her heart. Nga na. And what do you keep in your heart? Nanong sisinop mo kayong pilubluban mo? Nanong makasinop kayong pilubluban ng balang tao? Memories of the past and hopes of the future. So memories and dreams are the things we keep in our hearts. May we become like Mary. Advent people, taong Manaya, taong Doble Vista. Thank you po. Pasibayo po, dakal pong salamat, Father Aljim, my dear Director in the Philosophy Department of the Mother of Good Counsel Seminary. Bayo kaya po sa magpasalamat, buri ko mo pong mapsemapila na mano. Siguro po, king pamigunam, may itong matingkad abaging atandanan kuya pining magnificat ng Mama Mary. Pinuri at pesalamat siya king apong Ginoo. Kalupa na po sana ng indong birhen, eta mo sa sawang pasalamat king apong Ginoo. Uli napin pong apong Aljim, sinabi na, a grateful heart does not forget, because a grateful heart is a heart that always remembers. Ngayon po, ausan tayo po ang Parish Pastoral Council Secretary, Tito Joselito de Belen, bantang mapsemapilan amanong kapasalamatan. Thank you very much, Brother John. Napakaganda po nung message ni Among Aljim today. No po. Ito pong importance ng past, present, and future. Ako personally, ngayon ko naintindihan,
why the Catholic Church always celebrate, especially the Simbang Bengi and the occasions that we have. Napakaswerte natin, we belong in the Catholic Church. Kasi sabi nga ni Among Aljim kanina, a grateful heart never forgets. Kumbaga, how important it is, especially for the youth and the coming youth, to remember the importance kung ano yung napagsimulan at yung future natin. Minsan nakakaiyak isipin, especially with the present moment that we have today, na touch ako doon sa sharing ni Father. Bakit? Kasi yung future natin really lies in the youth that we have today. Siguro if we can guide them as elders, as parents, we will have a better future. Especially in the Catholic Church, in our country, and in the world. Naintindihan ko, napakaganda nung sharing ni Among kanina. Kasi minsan tayo, sabi nga, pag ginagawa natin madalas, parang nababaliwala lang. We attend the church every Sunday, or some of us, we attend the church every day. Kaya lang dahil ginagawa natin every day, the value, no, yun yung nawawala. But this time, it reminds us na we are very much grateful that the Lord really give us the opportunity to be with Him in the future. Kaya lang sabi nga, that present moment will connect for the future that we have. Di ba, yung, kung i-relate natin yung mga gospel that we have, sabi nga ni Apong Aljim, na we celebrated the Christ the King. Yung mga gospels natin, di ba, it talks about ending. And after this, yun namang first coming. So, kumbaga sa atin, no, napakasarap palang damdamin, no, if we attend the Mass, na ganun yung connection, no, yung simbahan natin, hindi siya yung ginawa lang basta-basta. Kasi bakit? It reconnects. Kaya nga tayo, if we understand the faith that we have, yung ginagawa natin every day, yung mga traditions natin, yung mga anniversaries natin, mga pestas natin, napakasarap palang i-celebrate always. And Among Aljim, we are very much grateful that you have shared part of your time, actually part of your life, that you're here with us with the Advent recollection that we done today, this morning. And we are very much grateful in behalf of the Paris Pastoral Council of San Jose Paris, with the leadership of Among Paul Velasco. And brothers and sisters, let us give a big hand to Reverend Father Aljim Tuason for this opportunity. Thank you very much po, Among, and may the Lord God bless you. At muli po, palakpakan tayo po Sir Lito de Belen. Now we will have our break at around, time check po, it's around 10 o'clock. So 10:01 to 10:30 will be the time for our break po. Dakal pong salamat. Muli po, palakpakan tayo po yung kayakatamong speaker, Reverend Father Aljim Tuason. Exposition of the Blessed Sacrament, and during the adoration, maliyari tamo pong namnaman, pilasan, pigunaman, itang dimdam tamong may katagil kayong kakatamong puso at kaisipan. Baka nita po talaga maging recollection niya. Yung kabudya mo po input, tayo pigunaman, may gaten tamo mong seminar. Baka nita recollection niya, paboren tayong mga mano kaya katamong espiritu, king katahimikan at pamanalangin. Kaya rin na po nito, mamupusta mo, kapamilataning benediction. Dakal pun dakal salamat.
O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premunt hostilia, darobur fer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine et termino nobis donet in patria. Amen. king katahimikan panandaman tamo, ing pamakyabe na ning Ginoo at yung ni busal tamo, kapamilataning kayang kakamal-kamalan na katawan. Mipuri at misamban Jesus king Santisimo Sacramento ning altar. Mipuri at misamban kapelan paman. Igpami at tsuka banwa, misamban niyang lagyo mo, datang ke kaming kairian mo, ipamintuan ning lubmo kaya desulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka. Antining pamamatawad mi karim mi kasala kaya kami. Mangayam mo kaya paisawol king tukso, ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, ito king grasya, ing ginong Diyos at yukeka, luwan ka ring sablang babay at manya panamaning bunga ng atyan mo Jesus. Santa Maria, induling Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa at king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king lanangga. Mipuri at misamban Jesus king Santisimo Sacramento ning altar. Mipuri at misamban kapilan paman. Isadyata lang eni ring kay katamong puso at kaisipan, ban makiramdam king kayang amano. At paborentayang mga manu kay katamo, king kalalaman din kay katamong puso. Parangalan tayo po ing mayap abalita. Seek The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. ing ginuman at iliya kay kayo. At kaya ka antimorin, Pamamasa king mayap abalita ag pangkang San Lucas. ligaya kaya ka, O Ginoo. Ding pastul may malagwalang meko at atagpondala ri Maria ampon Jose at ikit de ing bingot makakeraya king lalabangan. Panakit da ring pastul king bingot belitara karela ing sinabi na ning anghel tungkol kaya ading sablang may karamdam king balita da ring pastul mi pamulala lang emunano. Mi tanamlareting bage king pamisip ng Maria at mi bule-buleya tungkol kareti. Nagbalik laking marangle ring pastul,
Kambena ning kapurian king Diyos, uli ning sablang dimdamda ampon ikit. Makayakmangan ing sinabi na ning Anghel Karela. Kalabas na ning paruminggo, inyang miras na ingaldo, masirkumsisyon niya ing bingot, pe malagyuan deng Jesus. Ing lagyong binyena kaya ning Anghel, bayuya pa mi pangagli. Ing maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keha, O Kristo. Lukluk tapo. Kapatad, at yuta mong ngeni arapanan ng Ginu, ban abe-abe tamong namnaman, pilasan, ing sablang dimdam tamo, kaniting kayabakan. King katahimikan dating kay katang puso, balikan tamo ing sablang milabas kay katamo. Ding masayang karanasan, ding penandit amig tagumpe tamo, ding oras sa maswelo tamong maswelo, kayabe ding kay katamong kakaluguran, kapamilya, kamag-anak. At pasalamatan tayo, ing Ginoo, kareting oras sa masayatang masaya, at panandaman tamo, ing ganap ing biya tamo. Balikan tala naman detang penandit ame karanas tamong lungkot, mila ko gana, may nasakit, may sugat, at may nandaman. Balikan tala naman detang mga sakit at mga pait a karanasan. Ang madalas, akya katamong tatakasan at gugulutan. Kaya benaning Ginoo, arapan tala deti misan po. Mekad, ngeni makasadyata na. At mekad, ing Ginoo at inyang tuturo kay katamo, kareting mga pait at mga sakit a karanasan. Pakiramdaman tayo, ing Ginoo, king katahimikan din kay katang puso. Nung nano, ing tuturo na kay katamo, kareting mga sakit at mga pait a karanasan. Kutnan tayo, o ba't milyari la kay katamo? O ba't di natang laking biyata mo? O ba't aranasan tala? Tami ka ako nung mangutang kayo. Makipagtapatan at maging totoo arapana.
karing masakit at maplas ng sugat ning milabas. Ing kalalaman ning puso tamo, bisata ng sumulong. Bisata ng maging malaya at timawa. Dapot makabarata mo. May bakutkot at ng kasakit, talakad pasibayo. Pilit babalikid, at eta mo akakit ing masanting apaing tungol. Uling kailangan tapang mamatawad. Patawaran ing milyari, patawaran dading taong may kapanasakit kay katamo. At patawaran mo naman mekad ing kay katang sarili. At mabiyasa, kareting mga sakit a karanasan. At bidukit tamong panalala, karing puso tamo. Amalyari tamong maging gabi, ampon inspirasyon. Adwan tamo yung grasya ang makapamatawad. Bata ng maging malaya, king bilabas. At harapan ng kasalukuyan, ating paing tungol.
Mibabait yang paintungol king kasalukuyan. Magumpisaya ing bukas ngeni. Inya lumayway tamo king kalalaman dading kaya katamong karanasan. Sumisid tamo king kalalaman ing kaya katang pangatao. Lawentala din kaya katamong miyaliwang regalo. Kabyasnan, talento, gelingan. Apig kalubnan ng apong Ginoo kaya katamo. Lawentala naman ding oportunidad aarapan tamo. Ding masanting a pamikatagon. Antimurin ding hamon ning kasalukuyan na panahon. At kayabe na ning Ginoo at kayabe ning metong at metong maninap tamo para king metong amas masanting abukas. Mangarap tamo, emo para ka rin kaya katang sarili. Maninap tamo, emo para ka rin kaya katang pamilya. Maninap tamo, kayabe ning balang metong anting metong a parokya, anting metong a balayan. At manyawad tamong sikanan king Ginoo, ban kanita, panigobran tala din kaya katang pangarap. Magsumikap, mitalakad, ametong, amas masanting a komunidad. Manalig tamo at maniwala, king kaya katamong agiw, king malyari tamong ayambag, king malyari ng asaw ning metong at metong. Magtiwala tamo naman, karing regalong mi pagkalub, karing kaya katang kapatad. At abe-abe tamong gunyat, bangkanita, king kasalukuyan, ibay tayo, ing masanting apahintungol. Manalig, king kay katamong paninap, yan naman ing paninap ning apong Ginoo para kay katamo. Sana makasadya tamong kaulan tayo ing mas maragul ng paninap ning Diyos para king balang metong kay katamo.
Si Claude tamo po. At ikanta tayo po yung Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum venerem Cernui et antiquum cum documentum novo datritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procidenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Dirinan mo lang tinapeng iba't banwa. Apanibataning sablang ligaya. Manalangin tamo, o Ginoo, king kapamilatanan niting banal na sakramento, pigkaluban mo kaming tandaning kekang pamaylas at kamatayan. Adwan mi keka, kabang sa sambanda kaking misteryo ning kekang katawan ng pondaya, parati misanang panandaman karing kekang sarili, ing bunga ning magligtas mong upaya. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing dibinong kapurian, mipuriya ing Diyos, Mipuriya ing Diyos, mipuriya ing kasantusantusan ng lagyu, mipuriya ing kasantu-santusan ng lagyu, mipuriya Hesu Kristo, Diyos ang pontawong tutu, mipuriya Yesu Kristo, Diyos ang puntaong tutu, mipuriya ing lagyu ng Jesus, mipuriya ing lagyu ng Jesus, mipuriya ing puso ng kabanal-banalan, mipuriya ing puso ng kabanal-banalan, mipuriya ing daya ng kakamal-kamalan, mipuriya ing daya ng kakamal-kamalan, mipuri Jesus king Santisimo Sakramento ning altar, mipuriya Jesus king Santisimo Sakramento ning altar, mipuri ing Espiritu Santo ing Paraklito, mipuriya Espiritu Santo ing Paraklito, mipuri ay Maria ing emunanong degulan ay induning Diyos, mipuriya Maria ing emunanong degolan na induning Diyos, mipuriya ing mapalad at emi musingan ang pangakagli,
Ipuriing mapalad at emimusinga ng pangakagli. Mipuria, Maria, kingkayang maligayang pangadalabanwa, kaladwa at katawan. Mipuriyay Maria, kingkayang maligayang pangadala, banwa, kaladwa at katawan. Mipuria, lagyo ng Maria, Virhen ampon Indu. Mipuriyay lagyo ng Maria, Virhen ampon Indu. Mipuria, San Jose, kalinis-linisa ng esposo. Mipuriyay San Jose, kalinis-linasa ng esposo. Mipuria, Diyos, karingkayang angeles ampon santos. Mipuriyay Diyos, karingkayang angeles ampon santos. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament Most holy, O sacrament divine, O praise and all thanksgiving, be every moment thine, be every moment thine. Maya payabak pum pasibayo at dakal pong dakal salamat kayong pamanagon niyo. Eko pa mo po mama ko at inta mo pong early lunch king Paris Hall.